अहानबदा मरुओइबा पाउ लेक्चरर्स एसोसिएशन मणिपुर 2018 बैच की अपुनबा ओजा सतरुक सुपना अहुमना चथकिबा पेन डाउन स्ट्राइक न मरम ओइरगा लेंगा की स्कूल सिंगदा चाउना चैथिंग फंग्रे कुमजा लिसिंग अनिगा कुदमंगा की मुनसून सेशन ngasi हौखिबगा लोइनना प्राइम मिनिस्टर मोदीना ऑपरेशन सिंदूर माई पाकपगी मतंगदा इकाई खुमनबगा लोइनना वफम कया फोंदोक्रे अमदी इजराइल न लेप्तना यामेंदा स्ट्राइक सथरी लोइनना गाजादा यामद्रबदा बियोई कुंतरेट सीखी मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोक्चरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी लेक्चरर्स एसोसिएशन मणिपुर 2018 बैच की अपुनबा ओजा सतरुक सुपना अहुमना चतकिबा पेन डाउन स्ट्राइक न मरम ओइरगा लेंगा की स्कूल सिंगदा चाउना चैथेंग फंग्रे ओजा सतरुक सुपना अहुमसी रेगुलर तारबसु रेगुलर की तोलोप पीदना चाही अहुम लेरकपासिदा ओजा संगी माइकैदगी लेंगाकता वकत अमा फावबा थांगतपा लैकिदे अदुबु लेंगाकना खंगसिनदना लैबा थवंगबु यानिंगदबा फोंदोक्लिदुना पेन डाउन स्ट्राइक असी ngasiदगी हौदुना थांगजा निमित फावबा चथनबा वारेप एसोसिएशन असिना लौखिबनी हाइदे करिगुंबा मखा ताना लेंगाकना तुमिना लैसिनख्रबदी करी करंबा खोंगथांग पाइखतकनी हाइना खनरगनी हाइना ओजा सिंगी माइकैदगी फोंदोरकली नकलमरोमदा लेंगा की स्कूल तमलिबा माहिरोय सिंगी माइकैदगी पाउमी सिंगदा फोंदोरकपदा पेन डाउन स्ट्राइक असिना मरम ओइरगा सिलेबस कवर तौबा ngamlaroidra haibagi tingnaba pokle maramaduna lenga namiting changbiduna mahiroy singi awaba unity amadi oza singa yasinaba puraknaba sinbiyo haina apil torakle कुमजा लिसिंग अनिगा कुनमंगा की मुनसून सेशन ngasiदगी हौखिबगा लोइनना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ऑपरेशन सिंदूर माई पाकपगी मतंगदा इकाई खुमनबगा लोइनना वफम कया फोंदोक्रे इंडिया की पार्लियामेंट की मुनसून सेशन असि ngasiदगी हौबगा लोइनना लोक सभा की मिहुत सिंगना हौखिबा अप्रैल तारीख 19 जम्मू एंड कश्मीर दा थोखिबा पहलगाम अटैकता मियोई 13 सीखिबा थौदोक अमसुंग जून की तारीख 19 दा एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 काइखिबगी थौदोक अदुदा लैखिद्रबा मियोई 250 सिंग अदु सिंगदुना मिनिट अनि चुमना तुमिना लेप्तुना इकाई खुमनबु उतुना सेशन असिबु हौदोकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना टेररिस्ट बेस सिंग मुथतख्रे हाइना लाउथोकलबा मिलिटरी मिशन अमा ओइरिबा ऑपरेशन सिंदुरना यामना थुना माई पाकपा सि थागतके अमसुंग सेशन असिबु इंडिया की डिफेंस सिंगी शक्ति असिगिदमक्ता सेलिब्रेशन अमनि हाइना फोंदोकी मसिगी मनुंगदा ऑपोजिशन इंडिया अलायंस ना थरोमसिगी मनुंगदा थौदोक अनिमक थेंगननबा थौरांग तौरी हाइना फोंदोरकी लोइनना सेशन असी अगस्त की तारीख 12 फावबा मखा चथगनी मसिदा अगस्त की तारीख 12 दगिना 19 फावबगी ब्रेक लेगनी हाइरी इजराइल न लेप्तना यामेंदा स्ट्राइक चथरी लोइनना गाजादा यामद्रबदा मियोई 19 सीखी इजराइल की आर्मी ना फोंदोरकली मदुदी मखोइना हौथी इंफ्रास्ट्रक्चर दा पांदम थमलदुना स्ट्राइक चथरी हाइना लाउथोक्तुना यामेन की होदैदा पोर्टा अटैक तौख्रे जिकिम क्रॉसिंग दा मतेंग पांगलिबा मियोई 118 अमसुंग गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GISF ना चलाइबा मफम सिंगदा अतोप मियोई 13 याउना पैलेस्टाइनियन की मियोई अपुनबा 135 हाटख्रबा मतुंगदा ngasi इजराइल की फोर्स सिंगना गाजा दा मखा ताना लांदाबदा यामद्रबदा मियोई 19 सीकी हाइना फोंदोरख्रे
Tunisia, Iraq, Turkey, Morocco, Lebanon amasung occupied West Bank ki Ramallah yauna Muslim wall sin batungna tongan ba city sing da protester mayamna tholaktuna Israel na Gaza da lepa laitana chatharakli by strike sing amadi attack sing asibu yaning da ba phongdokre loinana kumza lising ani ga kulumdagi October ki tarik 3 ge haurakki ba Israel na Gaza da chathariba lan asida yamdrabada ahan angang nupi loinana pregnant oiba nupi amasung journalist sing ga loinana Palestinian gi miyoi apun ba yamdrabada lising yankhai nipan ga nipan mawdra manga sikre amadi miyoi lak amaga lising nipu chamapan ga marfu amana asok apan nangkre haina Gaza Health Minister na phongdorakre Bangladesh capital city oriba Dhaka da ngasi thokiba jet crash amana maram oiduna miyoi 13 oza ani amadi pilot ama sikre Bangladesh capital city oriba Dhaka da laiba Milestone School amasung college campus ta ngasi Bangladesh ke fighter jet ama crash tawduna flight adugi pilot Lieutenant Muhammad Tukir Islam yauna mahiroi 13 amasung oza ani yauna laikidre miyoi chama hena asok apan nangkre asok apan nangkiba singi manungda yamdrabada miyoi nipan gi phibam di yamna luna lairi Dr. Singna Fongdoraki Loinana City Asigi National Institute of Burn and Plastic Surgery ki medical professional amana asok apan nangkiba singi masing hengalakli haina makatan hairakli Laibak asigi interim government asigi luchingba Muhammad Yunus na thodok asigi matangda X ta post tawraduna yamna nungaitaba Fongdorakli Chahi manga gi manungda upal ama hinghanle haibagi proof laitrabadi government employee oiba yahandaba amadi mahiroi singi oinasu upal ama hinghananabagi thodang longnaba lu ama sembiu amadi opposition gi MLA manga oiribasi MLA kun manga da hengat halu leiba ngake madungamdrabadi punsi gi oina MLA oiba toke haina Kundrakpam Assembly Constituency gi MLA TS location na Fongdokre ngasi SU ona sinduna Manipur Press Club ta environmental activist Manikanta Mutumna Jun 13 dagi upal thasi upal hinghansi campaign loisinba ngamkibagi damak okpagi thoram pangthokiba duda MLA location na makhata na Fongdokibada Manipur da nungaiba climate ama ohennabagi damak upal ama yange khalabadi upal ama makong da hana thajinduna mahut sinbiu amadi mipung kudingmakna upal hinghanabagi daita lofom to ihaina Fongdoki loinana hauzik Manipur da thamliba present rule asi personal rule olakle ngahak leitana chief secretary senduna thabapum namak difang to hale phibam asida yengduna leibagi mahutta MLA singna chungsinduna leibak amasemu Manipur kannaba solution athubada purakna basinlu haiba wafam sing Fongdoki tharamaduda social scientist Dr. Danabir Laishram Khangabu Assembly constituency gi MLA Okram Surjakumar Alhas Riazuddin Khan, Social Worker, Dr. S. Kumar, Chairman and Managing Director, Saina, Sadananda Hamom, Actor and Social Activist, SM Ibom Cha, Advisor, BCPC, Manipur Tingbana Sarukyaki. Aku wakal dah kena panjang hajam tarik, lagi tertib panjang hajam tarik. Kami mengambil betul tadi fresh maintenance orang kerjaan padi apa, orang bagi leader kan kita, lepas tu tun ini apa. Madu ay tahun jani aduna tabu tadi sum sangga laga sarkar sibo kibu PR lakh ko ye 800 ji kai gi bhangi uni noi kamne bihav to kaki wani adu whole system de collapse total collapse sare education system da collapse sare lami thong lamda collapse sare adu ga economy lamda pura collapse sare ahum ji collapse sare ga di koi hingda 800 da tholak karna maram odina uni noi kamne bihav to pakal adu yaro sangba yad resu sangba masaki ki inda sangba ya chalakta baise Silorabani, aduga maruana relief yang dalai riba all IDP singna madu wadi besaiya awama mayam sun ko salagadi susai masing jalan laba dikan imu tentang segi moi mai mesang bada hamboi bi phim sum phawla gadi ki khalak misela agadi madu situation ase tor thoro ya dhade de adu bi matanda segi piar lai manuse mase thulu le sambi ba ora taga muna tang namor haiba lagna nauma masagi government saman bel semang namor haiba largana masagi onaba me masina fresh me jana ko bi haraga masagi wadi bari ni laiba kanada khona view ha jaidi haje ni aduga agi taraf dagi di masai karigumba ban he biar se exuna ta tha to tara gadi tawne bandai
तौबगी मुद्दा लेबा ओपर मुगी रूलिंग दे लेबीबा सपोर्ट असे एमएलए यांखै मरी ने अमा सिरबी कोई मंगा तन होरिबा यांखै मध्ये तारा अमा लाते खल मुजु याव गया बने सरकार कमल याव गदम ने केनु कोई अमतन कोई अमत मत कुछ अमा कतने ना कोई याव गया बोद एमएलए दस याव गया कोई सही याव ai ने कोई अमा कतने तो कोई तो उगी कोई मंगा सी मतका कुन मंगा द बीबीयू कनो कुन था द बीबीयू कुन मंगा कुन तो बीबीयू कनो सरकार वो छे उनका था तो ने साला मंगा करा कुन सी को एमएलए को तो चल ने हां तौरो मोन ngam de kala gadi कोई सपोर्ट और कोई बीजेपी को सपोर्ट हो जाते नेशनल पार्टी ने डेमोक्रेसी सब लेबा ने अंदर सेटु पे कनो टेन से para टेन से मका द कॉन्स्टिट्यूशन मका द याना तबनेना कोई डिस्क्वालिफिकेशन लेना अदुना मरम मोदना मसगी करे ते चुंगो कि याना तबना मरम मोदना तौरो सेमो लोयो अखोने सपोर्ट को याब तौरगे नत्रगा नोय सेमो खोने तो लायो लेना अमदंग था तो उनका चाला ही होगे नम लगना मुंशी ने रो दिसे माई लाइक पता कर हौखिबा जुन थागी तारीख कुनमाथुगे अहिंग नोंग्याइदा तमथिना मंगक्सम लेंदुना हातपीख्रबी खुलाकपम सीमा सहानी बहातपदा चेनबा मागी नुपा खुथैपा मुजिबुर रहमान कैखु मनिंग लेकाइदा लैबा असि मपुंची चुप्पा फादोकपिनबा होतनबदा मियामना मतेंग पांगबियु महाकपु कन्ननबा कनागुमा अमतना चोंगथोकपिगनु अमसुंग केस असिबु पाइदिबा इम्फाल ईस्ट पोरोंपाट पुलिस नसु फोरेंसिक रिपोर्ट अथुबदा पुथोकपिदुना मुजिबुर रहमान गे खुसिन थौरांगदा चेनरिबा सिंगसु पुलिसना कुपना इन्वेस्टिगेशन तौदुना अथुबदा पुथोकपिनबा तौबियु अमसुंग चार्ज शीट थांगतुना तुंगदा हाइरिबा थौदोक असिगुंबा खुनाई असिदा थोक्तनबसु होतनबियु अमदी लॉयर अमतना मिहात असिबु कन्नबा चोंगथोकपिगनु हाइना यूथ वॉलंटरी एसोसिएशन अमदी जेसी अगेंस्ट द ब्रूटल मर्डर ऑफ खुलाकपम सीमा सहानी गी माइकैदगी थादोरकवा चेरोल अमदा फोंदोरकले वखलोन मानबा अपुनबा वामा कंगलेपाकना चाही खुदिंगी पांगथोक्तुना लाकपा मणिपुरी लोन मितै लोना इंडिया की निपान सुबह शेड्यूल चनकिबा अगस्त की तारीख कुनबु निंगसिंगबा थौरंगी मनुंग चन्ना लमदम सिगी अयीबा अयीबिसिंगना मसाना हाना इखिद्रिबा साइडेंग परेंग कुंदगिना कुंत्रा फावबदा इरकनबा खंगहलकली वामाना थादोरकपा अयीबा चेरुल अमदा हंतक चहीगी ओइना मालेम सिदा ngасidi अयिंग असागी खन काइथरकलिबा सिगी मनुंग चन्ना मसिदगी करमना कनगदगे हाइबिगी मतंगदा इबिरकदबनि हाइरी साइडेंगी ममिंगना काउरुरे अखोइना महौसा लाइरेंबीबो हाइरिबा सिदनी साइडेंग असि पिसिलकपगी अरोइबा मतमना लाक्लिबा अगस्त की तारीख 10 फावबदा वामा मयै लोइसंग तेरा पांडम ऑफिस वहेंग लेकाई नत्रगा फोन नंबर 9856192990 नत्रगा 8794841691 असिदा पाउ फौरकनबा लोइनना व्हाट्सएप नंबर असिदा साइडेंग थजलकपा यागनि हाइरी संगदमनबा सिगी अहानबा अनिसुबा अहुमसुबा मना ओइना लुपा लिसिंग अहुम लिसिंग अनि लिसिंग अमा लोइनना लेंग्यान अमदी सखंगची सुपीगनी लोइनना कंसोलेशन की मना ओइना 10 सुबह फाउबा खनगतुना लुपा 500 गा लोइनना लेंग्यान अमदी सखंगची पीगनी हाइरी Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM na renowned social political commentator Potsangam Sonamani na laikhitabada awaba fongdorakli IPFM gi president Asangkasana kudik piduna thadorakpa chirolamada laikhidraba Potsangam Sonamani na thabaktigi potharaba matung television panel discussion singda sarukiyaduna socio political issues singi matangda thamlamkiba wafam singbu singthabaga loinana mention ba ngamlaroidaba ahangba ama lehuragani haina fongdorakli amadi ikai khumnabaga loinana laikhidrabagi thawaina ingna laiba oirasunu haina tirolesina makhatari amai piba apun lup apal kanglaipak semlakhibagi taruk suba mapok thoramasi pangthokre Manipur Hindi Parisatta Chamna Pangthokiba Thoramaduda Moirang Mayum Vaiga Maitai amadi Konjengbam 𝐶𝐤𝐸𝐯 Phambaki Leiteng Oiki ina lining gi damakta hona biramba ahal laman amadi apal kanglai pakta yaubiramba laikhidraba ahal laman amadi amai piba singi mafamda laikatpa amadi tumina leptuna ikai khumnaba utpana thoramadugi mapung oiba masak oiki thoramaduga mari leinana ke nongdamba mangang amai piba na fongdokibada isa gi oizaba thadok ngaduna amatto oina punna chatminasi amadi
मानना तौबना चुमी नत्रगा लाली हाइदुना मरे येनबगी थबक थदोक्लेसी हाइखी Tribal Youth Council of Manipur na Governor da Tribal Community ki chakhat thorang political welfare amadi economy gi fibam phagatna ba yengsin biu haina memorandum pisinkhre TYCM na Governor da Constitutional Amendment amadi policy sing tribal development gi yenglaga reform tongnaba wafam thamki memorandum aduda Village Authority in Hills Areas Act 1956 established tawduna Village Authority members sing gi sitting allowance pinaba wafam thamki Tribal region sing da chathariba road project amadi infrastructure sing athubada loisinaba amadi Directorate of Tribal Affairs and Hills Tribal Research Institute TRI amadi Manipur Tribal Development Corporation Limited MTDC da award pa lairiba staff sing hapinaba amadi 7 pay commission area pibinaba wafam singsu yauri regarding this area committee under 371 clause C. We want to recommend to President of India for amendments because SASC, this area committee, could not run itself. It has many limitations. In finance, there is financial limitations in legislative power, executive power. So we have submitted. We pray Governor for amendment. Secondly, Village Authority Act 1956. It is 69 years old. It is old and outdated. It is not useful at all now. There is no appointment of staff, no sitting allowances. It is run by village headmen, just like a separate group. So we pray Governor for amendments and recommendations to President of India. Retired IPS Senior SP Nagaland amadi non-socio political commentator Potsangmam Sonamani na masagi anaba amadagi laikidabada United Committee Manipur UCM na awaba fongdorakli UCM na thadorakwa tirol amada laikidraba Potsangmam Sonamani Lakipur Kuman Kasa District Assam da pokiba aduga matam kuina Nagaland da police officer ama oina thabak tawna Manipuri singi yaifana ba thabak kaya tawbirami Assam Manipur Tripura Nagaland Meghalaya na tingba mafam singda khundariba Manipuri diaspora singi apunba wakalon sagatnaba honaramki Northeast India da khundaminariba Manipuri Mahairoi Singh Loop Singh Sinduna Pangthokiba Manipuri National Convention kaya dasu thawai hakchang yauna saruk yabirami Manipur gi isu kaya da rinon socio political commentator ama oina achobo thodang kaya lobirami ozana laikidaba asida Loop Singh gi mention ba ngamlaroidaba awat pa ma waheubuta natana Manipur imagi atangba mapari ama mangjaba oiragani amadi leibak miyamna thengna horiba awaba amasung nungaitabadasu UCM na saruk yari haina cherolasina makhatari IPSA Pandam ACOAM Loop IPAC KSA ERDO Loya Loop Andok Kanglamai CLK KIL AKSAL MIKL amadi SWA gi apunba Loop Civil Society Organization CSO Kanglai Pakna Oza Pochangmam Sonamani na laikidabada awaba fongdorakli Loop asidagi thadorakpa tirol amada Oza asina hinglingegi matamda topic ama khanarakpa matamda aki akhang leitana haifam thokpa wafam kayabu mayek sengna thambiramba Oza asina khanghodana laikidabada awaba fongdokpaga loinana mahakumba matikchaba miyoi ama laikidaba asi aikhoi pumnamaki oina mangjabani loinana laikidrebagi imung manungna nanghoriba awaba kayadasu saruk yari haina tirolasina makhatari Executive Council meeting of Research Institute of Science and Technology RIST na laukiba wadepki matung ina Risk Distinguished Scientist Award Manipur dagi atopa lamsingda thabak tawriba scientist amadi mathematician singbu pungling thogat po oina pinaba wadep laukre hantak chahi gi oina Risk Distinguished Scientist Award 2025 School of Mathematics and Statistics University of Sheffield United Kingdom da Professor oina leiriba Zayanta Manohar Mayumda kusinaragani hairi award ceremony ase Department of Physics Manipur University ki conference hall da lakliba tarik 15 da sinaragani hairi
Manipur Senmit Ihoglup Masel Nasinduna Nomagi Oiba Social Service Ama Khwaidamban Kaitel Amadi Thangal Bazar gi Mafam Singda Pangthokre Masel Gitaranipan Suba Foundation Dega Mari Lenena Pangthokiba Social Service Scheme Aduda Ngangom Uttam Singh Director Mahut Government of Manipur Nanaucha Mitai President Marcel 𝐶𝐤𝐰𝐬 𝐁𝐫𝐴 Devi Laishram Mema Amadi Mayang Langbam Ongpi RK Radesna Debina Saruk Yaki NIT Satra Singh Amadi Parents Yauna Medical Directorate Merit List Thok Tabagi 𝐶𝐤𝐯𝐞 Kre Lampel Pat Rims Rota Laiba Directorate Health Services Merit List Thokpi Haina 𝐶𝐤𝐯𝐞 Kre Makha Tarakpada Miyam gi Mahut Sinduna Hizam Brojena Fongdorakpada NIT ki result out Tauki Basi Yamna Kuire Adubu ngasi fauba newspaper Amadi news media da karimata Phongdana Laiba Basi Yamna Nungaite Guardian Singi Innoceni Haibagi Matagum Karamba matamda registration tawgani karamba matamda counseling tawgani aikhoi loina hangnari bangaktani masida Directorate Health Services Government of Manipur na daita asi lobi dabra haina wahang hanglakli parents samu oina nungaijade haina su fongdorakli mayam gi kogi nit ki angang jing size inau mayam koi moi result out of bisi am koire adu masi ba koi gi inta information newspaper da kaidana tragana TV la local gi cable news da kaimta information phangdana tamam pa jing ji am innocent oi laibani masida da koi kamaina tawre adegi kam kanda online da registration tawni adegi ming channi koni counseling tawni je loina hannaba ngaktani adana masida maroina director koi gi health services government of Manipur koi masina dai ji lobi dabra masima koi khateng nungai jide parents amoina aduga parents mayam gi behalf ni hajer bise masi kitang seriously lobi koi Manipur ji hayeng hansi kai thokne tamagam daba dum ba mapam amani aduna kaigumba irang lakna kotna adegi net phangre net thingre khot ha adegi koi kamai to loi manga dabra sidira na gi koi contract lobugi ojo chek lan thungi ponate state sida hayeng tungi ekoi gi health sector sida toba role logo daba tungi ekoi gi career phan singa daba angang sing mayam je smain to busiam nuaite si khara koi seriously lobi yu adu mayam gi behalf ta thu wada toba aba kaino notice thopi bra adegi khabar hapi bra adu kaigumba ma necessary action to biu ha bese parents amoina mayam gi behalf ta hajaban ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ Students Association case and Sinduna First State Level ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ Manipur History Competition Pangthokadauri Khuyatongga Leiba case gi paugi office ta pangthokiba paugi mifam amada fongdokibani Sanjoy Khulapam Secretary General case ena fongdorakpada Sahi lising kya gi puwari leidiba ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ Manipur asigi puwari bu matam sangna mirai duna lakpana maram oiduna horakliba khunaina iramdam asigi puwari bu mapung fana khangbagi changyamna nemli maramaduna ngasigi mirol gi mahairoi sing asida aikhogi puwari khanghanduna apunba ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ amagi wakhalon adu sagona handuna ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ki apunba nationalism gi wakhalon hena telhanabagi damak amadi hena thijiningbagi wakhalon mahairoi singda fahonnabagi wakhalonda ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ Student Association case na sinduna lakliba August ki tarik 23 da Explore the history of ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ haiba theme da competition asi class 7 degina 8 phauba 9 degina 10 11 degina 12 haiba category ahum asida pangthokani haina fongdorakli asino gambio sing asini thengala madi pakoi dei matuk sarai don ka asigi biro maruina mai roisina narika amadi article sing ta kana phomna koi asemba wari sing asigu niyam da khanam bagi matuk tara su masiku rodana lagli asino ba Kamu sing asida case ni pakai dari su yang masuk pada noza boina lagiba August ki tarik turun kemari da explore the history of ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ Manipur hai theme masih kalau na first state level ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ Manipur history competition amaka easier secondary school da aku sagani hai competition asida category ahum class 7 8 9 10 amadi 11 12 hai na dari teman-teman itu lah history asibu competition asigi mai pa namun competition asigi hari atau ehem tanah bagi wakalon da Manipur history asibu hena thijindawi wakhalon amadi khangnaba khonjanabagi annamada pakuteba history competition asibu Manipur lagi ba mairo singa sar yabiduna apun tham yu amadi leiba Manipur gi nyamasu mateng pangbiduna case na chakni ro khonjan asida sar yabi haina inen electronic media gi tham nei case na chakni
थासिकी तारीख तरा तरुकता खुमन लेबाकी लमयानबा कांगलुप KLL के क्लब मयांग इम्फाल अनिलोंबिगी गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ओइना थौपुरंबा आसेम सांतना मनुंग मतम चादना लैखिदबदा KLL के क्लब मयांग इम्फाल अनिलोंबिगी माइकेदिगी नुंगाइतबा फोंदोरकली KLL के क्लब मयांग इम्फाल अनिलोंबिगी मीडिया कोऑर्डिनेटर 𝐋𝐢𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐴ꯡ थदोरकवा चेरोलसिना मखा तारादुना हाई आसेम सांतना क्लब असिदा गेम्स एंड स्पोर्ट्स की सेक्रेटरी ओइना मतम सांगना थौ पुरखिबदा नतना लैकाई असिगी सना खोनबगी लमदा हौरक्लिबा नहा कयाबु सेबगतलमखि लैकाई असिदा मतिक चाबा सनारोई सिंह पुथोकनबगी वखलोंदा थबक थोरम कया अमसुंग पांगथोकलमी महाकना हौरक्लिबा नहा सिगिदमक लौरंबा थौदांग अमदी क्लब असिगी चखवत थौरांग लमदा पाइखतलंबा थौगाई सिंह अदुबु क्लब असिगी थौमी सिंगना मतम पुनमक्ता निंगसिंगदुना लेहौरगनी अमदी ngarang asem santana manung matam chadana laikidabada minute ani tumina leptuna awaba fongdokibaga loinana laikidabagi saktamda club ki thomi kyana hai leisu katuna ikai khumnaba utki loinana laikidaba asem santagi imung manungna nanghoriba awabadasu club asina saruk yari haina cherolasina makhatari हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव मुखना पिजरी लेक्चरर्स एसोसिएशन मणिपुर 2018 बैच की अपुनबा ओजा सत्रुक सुबना अहुमना चथकिबा पेन डाउन स्ट्राइक न मरम ओइरगा लेंगा की स्कूल सिंगदा चाउना चैथेंग फंख्रे कुमजा लिसिंग अनिगा कुनमंगा की मुनसून सेशन ngasiदगी हौखिबगा लोइनना प्राइम मिनिस्टर मोदी ना ऑपरेशन सिंदूर माई पाकपगी मतंगदा इकाई कुमनबगा लोइनना वाफम कया फोंदोखै अमदी इजराइल ना लेप्तना यामेंदा स्ट्राइक चथरी लोइनना गाजा दा यामद्रबदा मियोय कुंतरेट सीखी ngasi gi oina notice window tv na sandok chaba numidangi manipuri paw matang ase loijari mideng tabiri ba pumna mopom kahana khurum jari